Demokratskoj stranci, odnosno listi Izbor za bolji život Boris Tadić je značajna podrška svih regionalnih i lokalnih lidera i lista kojim se potvrđuje da je Demokratska stranka, odnosno lista Izbor za bolji život, pravi izbor za obezbeđivanje daljeg regionalnog i lokalnog razvoja, kao što je to bio slučaj i u prethodnim godinama, i izvesnost da će Srbija u naredne 4 godine, posle pobede liste Izbor za bolji život i posle pobede predsjedničkog kandidata Borisa Tadića na predstojećim izborima, nastaviti da obezbeđuje ravnomernu regionalno razvijanje u Srbiji i da obezbeđuje razvitak lokalnih samouprava. Siguran sam da će podrška koju je lista Izbor za bolji život Boris Tadić dobila danas obezbediti da posao, sigurnost i investicije budu realizovane u svakoj lokalnoj samoupravi i u celoj Srbiji. Mi smo našli zajednički neki interes kako da nastupimo na predstojećim izborima i došli smo do zaključka da je najbolje za nas da podržimo Demokratsku stranku, pošto koliko smo došli do zaključka, videli smo da imamo zajedničke interese, zajednička načela, otprilike se zalažemo za iste stvari, interesuje nas najviše da taj put, evropski put, naš neki, ta neka agenda koja vodi Srbiju ka nekom boljitku. Zalažemo se za prosperitet, naravno, svih građana i Republike i pokrajine, a i ostalih malih, što kaže, lokalnih samouprava. Gledamo da nam se svugde poklope otprilike interesi i zajednički ćemo to se truditi da u budućnosti sprovodimo. To je neki naš cilj, a ovim putem bih hteo da pozovem sve naše te glasače koji smatraju da treba da budu s nama, a mislim da su svi otprilike ti koji hoće da budu s nama, a to su glasači Vojvodine, pokrajine naše, delovi Srbije, svi naši lokalni pokreti po Srbiji, a ima ih u puno gradova, da podrže ovu listu Demokratske stranke na čelu sa predsednikom Republike, a u Vojvodini na čelu sa predsednikom Pajtićem. To je naš cilj, neki koji želimo da za boljitak države i uopšte Republike i pokrajine postignemo. Ne, brate, kažem, mi se znamo.